Abusuya we breaking news wa abeto 24/7 ya pronso sesi ya. Ene se abranti bi efre no aye Isaac Boafo a wonya mfinhia do 9 num aye 45 years. Dodo din adodo na de nim no pa ene Duabo ken. Na Duabo ken no kwan of aso de nya saa din no ene. Ene se mre bi atwam wone ne ho kani enya asem emekopie Inshira FM. Samre no na mama efi ene eti atwam na wone no edi ngomo sei osre no se ekohwem na akra na ne ba onya bibia manenka asema abranche no bi na no kan se menya manenka asore kura minkobi mitimu dene no na MAAME eno papa mpokura no eye asole mpanifo na asole no se wudi sinifie kwa ne kwa no mpokura na onwurem ben no ose asafo bi ote no asore no ben no pie asore ni nanso onye den onwiem ono de o de bejew be bodua afa na mama fa ne manyame me ei andi ye jide ama mu tie na mu tie ona na tedi wana afa ma je awo no ntie se ba no amfa na ma me mi tiri mu den no me aso gba mi nkobi me aso le kwa mi nkobi me ma me Pentecost ni ka siya asafo ye opa fa so de me simi dem mi ngure papa President Kesiye President Kesiye opa mbesina so me gate na no ta de me ngure fie ho yeso ha ponso me ene ma odinya ndin no Duabo ken efiri okono na abrante started say or trendy ewo ya ba 14 time fidie no so ene yeda kosore ya asema beto ya happen say sia ne say Ghana police for ensaso abrante mu Duabo ken yeda ya yese wakoka ensem bia no kurenim eye ntwanto so ato Ghana police for so eye nipa nan a omo central police a eduro na jo omo patrol ewa asafo na nese ma okane se eye sa a police for anase bambo for ya omo patrol wa asafo no omo ne emaba awa na sebi e kan se apremai for no ye me kan sa me kan in front ma apremai for no omo ne omo edi djuma bia namra kwa so commercial sex workers ye omo asabi omo de omo se bema be hia na otwia ne kan san krofo ni bi police for no ene obi mu eye sa adwuma ni bi na Ghana police for tell them say asem na ho kan asem a ho kan no kro be na ewom anase adanse a o kan e wa asem no etesei abrante no so am no kan Duabo ken so ote asafo ho abi hwaro no so ete ti e ba sa na Ghana police for today bi enano peya me no kasa tesi yi o central a police for to mo sa friend se asem na ode betu dwa no ntweto so no beka kire omo omra no mebo aslafo anase bambofo no munya asem mu nhwemu ti se sia de breaking news abeto 24/7 ya pono so se eye Duabo ken Isaac Boafo a wonya mfishan aduanan num 45 years se sia me no kasa ide eye police for ensa kan so 24/7 de se we ebeto we monokra mona aba beto wa ye de bram ti sasem ye bedi etire kopim ye beras asem na hyase baby e start free ye ene baby e dey e kwa akowi de nam so mpokura na e ma oka asem no ye bepesa asem no ye bepesa muoye na anaza sa komo no na e de abram ti sesi ade e ready breaking news a ye bi masotire se e Duabo ken Isaac Boafo sesi am no kasa ide e Kumasi Central Police for omonsa akana sesi ade makati so omebo omo na omonye asem no ahwehwemu asem na ono ankasa e de na no kan ye no omra na ombaye mu nhwemu so 24/7 de ya ka chem se pani pokura eto forma ye fan kam subscribe like share comment na ona wonya bi hwe so wonya bi enhwe me am de bre mo mediane breto na safo edu kantanka yeguso ye de akire ye de aka na bebre mo